kire yen ufi o de ma order kwa be na ofa so o de tutu kunu ofie one question wo kunu wo make akoma be na wo ho another question yen de ma ofie ho but BBC a yen no etimi bo raba bia enti asaba kasa asie no wontimi ne ya ncha emfa nkohye nyankopon na nyankopon do tambia mo shito listen too much. Abusuya emame Ohemaa Mercy interview ko grante na all trese nyankopon ene man go ahead and ase nyankopon ena man kwan se na ware na otehu onjai fi so se osum nyame yi nti se ohwe na ware no ena na esi ne kwan ena odekoto nyame enim ena nyame so man go ahead se sa ware na esi ne kwan na ontimi nsum ne de a ene onjai na ware na se ne beye na obetimi asum nyankopon Ohemaa Mercy da kasa no odi adanse se ampa ojai aware anaso ni kunu ntam ti ye mujai aware no wo hunyame abasa sonko so kra e wona braba so bibia di adanse se afi otwe no ho fi dukunu no afi ene nyame tumi etimi aba ne so yi sa ensemi ene interview ko grante ye e wo TV3 abra no ni cookie miss cookie ena e grante sa interview no na ensemi ode beto abonti eno ena maga na fo bebre na e kire wo madwen e wo mo Dr. AJ wo TikTok so e di na adwen aba bonti aba chema Ohemaa Mercy se nya waka no enye sanity sanse mu videos amesa ka no eno na mbe ba beso we so subscribe my channel we se wonya ya afi no emi adoma no so too much gs ne be ya upload be bia nsa ebetimi aka abuso ma Ohemaa Mercy se ne ni so ne ku net share ne nyuma se kama Ghana for ji ne tumi dru be bi na fe odi ne ku ntam Atene no eno ko grant interview a o trese na ware na wagya na se divorce no ne ku divorce no enye so sorry ya keke ena awareja ya na ne dekeke enoji aware ne mum ohun se eniema bi nsisi so no nyame so nkwa mu ase aware no ya to ne sintidia bible so kra ka se on saba kwa wa twatwe ebe ye so den sesin be kwa hemem chen so de bedwe ne nyina ebe ko bronsam gemto Ohemaa Mercy de na asem ekotu nyame enim kire ne se papa wona de be ba asase so na afrem se mra me wadwuma na me hwa aware no wadwuma no aware no etetemi aware ne mama ntimi nya kwan men de me ho na me nya wadwuma ne yite be ya wo ba mama kwan na me ko jami kum se ne be ye na metimi abesom nyankopon ye Japan no tie ne man pai boti Ohemaa Mercy kire se odini sun ko tu nyame anim no nyame tie ne sufre ka kire se me ba mate wusun na maye wapede amakọ na ko jai wukum na sanse mu na Dr. AJ so Ohemaa Mercy obwa nyame wan ka hwe se nyame wo wi uchiaware jai Ohemaa Mercy se eye nyankopon ene ka kire ne se onjai ne kunu adenya nyankopon epese ono Ohemaa Mercy no onya kwan ensom ne yiye ene nyankopon eyi kire no ne ka kire ne se Ohemaa kona ko jai wukunu ana Ohemaa Mercy ajai ne kunu te Ohemaa Mercy ka sase wi da che Ghana for se nyankopon abo no pa na bo nyankopon de abo no ne se watimi abo na manager ne kunu asese utumi esom nyankopon yiye wose first na no ne kunu ewo ho no no wontimi nsom nyankopon pesesi ni uja be ma no utumi esom nyankopon yiye pa Ohemaa Mercy wa woni misa asema wo kan obua utwa ntoro to nyankopon so nyankopon ka hwe nkere wo wodi wupim na wo keka nsema wo kan no nyankopon bia nka ntoro se kona kojai wukunu anytime bia bo hu se obi kasa wo ka nyame si bia nipa no obua Ohemaa Mercy wo kasa no opese wo kasa nyankopon enne ka kire wo se niwa anso no bua nyankopon ka hwe nkere wo tabe na wo ni nyankopon kasa da tabe na wo Ohemaa Mercy wati nyankopon voice da utwa ntoro udi ntoro kire Ghana for ada na mote za bibifo abusuya enye ono kwa wabra Ajapa TV so Elkizatu Atenase enna badwafo Atenase e woni show no so no wo nso ebobo Ohemaa Mercy nsemi a okokan ho no so sei eno mo kan 175 amincha se wochi oja ware in 2020 ba no ohwe niam na onemu na opese hu se irade na ka kire so onya ne kunu na enti 3 months mpa bo a wo bo ye ne akonkere no afi wotinyame ne clearly say jawu kunu no na be nyame so that you can focus on your ministry enti o say oja ne kunu no ene ohunu nyame nsa kese wo no so sampa na uko social media dia edidi atem de benya asem keto akura na Ohemaa Mercy 1 minute ni anko okay asem na obeka ne de nyame ni nokre ni e ho adwiri mi because aware de nyakopon na chesha aware no Bible
na de ntina Nyankopon na abeka cho say because o share nyom to ase no se Nyankopon empese wo be ware a enka wo ma wo krampon emben eye be ma no ye ma me eye dan na samwade waka simpin se wo no de o ware oni ye ya we so no so o ware but wo de ye menti bibia se hwe se wo ye nyame adwuma anase wo ye kristoni na wo ware na se wan to wo ase mompaye na wan fa wo bi ono so tinya me somase a me se obebre Bible kwa me ati say esum ni han ni twaka because ese mu nyina madwene eye baako ese mu nyina mu hu se Nyankopon ne yesum no we ye de nyame pe ne de Nyankopon empe yasama Jesus eken Nyankopon nim ne kurani she is going through a lot Ohemaa Mercy ye nyina ye ni mu no ene Ohemaa Mercy ni Ohemaa Mercy ye obi ananije so wo to nwom a wotum say yes ene Ohemaa Mercy ni enoma ekoso na wariem enye Nyankopon na ka say wonya eye ni kunu ma ye nya no ma bi fa hye nyame it's better say obeba bonti because you're not the first person wa warrior aye day atofom ti ma ye hu say yes I'm divorced but enoma mi fa mu no eniema we nsuta ma bi chai ama me chai but sia no enya wo pa ko che nyame na ka che o say sia no mi ebia me ngware bia because sia no de me pese me di mani ye day esi nyame so because they don't me fa mu no e wo ma warrior mu no na e distract me wo me nyame so because some me fa ani die bia e ma nyame sa ne ese me de ma no because se wo fa ani die ma ku na warrior no e tweme san e distract me oba bia wa ntimi afa ani die ma de kunu bi o ntimi sum nyame amen wontimi sum nyame ye because Nyankopon de be ma baabusum se kunu wo eye tire because ya bompa ye fa ye kunu so na be ma ne so dia manyame because be ma na cover ye Nyankopon cover abusua ni nyina be ma so sum kata na abusua so enti no ntimi control ni fie no ntimi nya bi aduma enti sa wontimi afa ni dia ma wo kunu wontimi sum nyame ye enti wo ba de sa wo se sum Nyankopon wo do nyame but enoma bi ye koso be ma ne suban bi be ma ne ni ye bi e to sintidua e wo nyame som ho a fine me hwe baby anoma ekona manutia me kunu amanu atie rade enti baby ekona de Ghana me Ohemaa Mercy enoma ekoso na ema me nya ma adwene no because me bato nwum a esa me yutum futuro gu nkrofo ani me ntimi nka no pre ema me ntimi focus enti me sramo me pacho ma wari ni de egu de ekoso me ne me kunu wari mu de me ntimi meka but me sramo this time around de me ne me kunu atenase akasa so obi anko ne kwan asomdue kwan so se na be ye metimi ade ani dia ma Nyankopon na ma ye de se na wo be ye se Nyankopon dia me patro ma me asema wo be kan dia ha adwen because se Nyankopon etimi ma aware egu dia na ndi se gode ba tro sem ni mu in the first place me srewa arigato me patro ma me ntio nana bi yo me da se Ohemaa Mercy ni video aye hwe yetimi hu ne class oni ani gym Kofodia flowers spa Kofodia flowers spa owo samudum na me nhyɛ da hu ni sada but unim say Ghana ha se on asofo a wo Ghana ha nyina dodo na e wo yire nom wacha se dodo na wo yire ana me kan sa sofo asofo mo Ghana dodo na wo yire nti beba ne san e na wo ye sofo ba na se bia wo pese wo ye sofo ba mpo na wo kunu a eno no be ye distraction na say ebetimi Nyankopon betu aka se oji wo kunu afiri nsem na ono aba betena Ohemaa Mercy nka no krenchen Nyankopon kasa yesum no yenim se ono akasa kra no wo chiri nipa bi a otimi sai awade nti ebeba ne se na sai Nyankopon na ebetimi go against his words wo hu eno se ne adwe ho a ye nti ase Ohemaa Mercy ye ma ofi order ba ye tinsem kanu kra kire ye ofi order ye ma order kwa be na afa so odi tutu kunu ofie one question wokunu wo made akoma be na wo ho another question yan ye ma ofie ho but BBC a ye ni no etimi bo raba bia nti asaba kasa hasie no wontimi ne ya ncha emfa nko se Nyankopon na Nyankopon no tambia mo sito listen too much awore de agu anya wo ne first person na wo wade agu oti ase na se moawa o so park you choose na mo be kan crutch Ghana for wokunu ani umade enkomo be na ho won kase Ohemaa Mercy no woni wokunu ntam ti sen ko be na for security no what you say esa say yen emama no yeti ani Nyankopon ama so muti ni yen na so do Nyankopon a na so ndo uti a
I mean a horse be call saying Ohemaa Mercy question mark or interview no say here no foforo na me yanti nyama siye na ba bia de nam de nya kakra ya de besia no we are member nkofo read messages no e back na adena no den or say I know her husband. He taught me in junior high school. Say I know Ohemaa Mercy became very rude when she earned fame. I had one encounter with her as Sedako. Oh God, Ohemaa Mercy is rude. Since then I never liked her, but I pray she changes. Because any tree that has to grow very tall needs its root to go very deep in the soil. Veronica Akumia Sechi. And I do it by I say, Ocean, I was a dapo. Nikunu Chilena dear GHS. Say I. Now, Nukuno, the way I'm not often, which you or Kwawa, the Nikuna, by a bassa. Me patrolling down. Arigato. Ya kara kan na kupon to ana de o. Na de na wo si yensa wade yenwa wade. Na wo gu obi de. Okasa che na oni o. Arigato. O da bi o de. Arigato. We be kire se enipa se wo kan wo wa. So ta se maka. Babru mu no. Onyame se di waja di ukunu ni. Na ukunu so ni wuni a wo babru. Na wo uni ukunu ni na ukunu aja wa. Onyakopon si ni nai. Onyakopon mra bonte me wo improve me ehunu. Na me am the pressure from. Yeah, da basa no wo do bi na mame. Ube una hia asem a wo kan mu a ube na nsumsafo adent da ya nam di Nyankopon da bia wo Nyankopon ye huno ya ni da bia wo gina da bia no ntwa nkonto po che Nyankopon da bia mo hu se Nyankopon ye anase wo nye asem wo kan no wo gadi ye Babwa asem wo kan wo gadi ye pa wo ma se sana no wo na nka he babwa aye me bo wo mu abia na ni ensu abia ana yere sa mo fa ko ye Nyankopon da bia nyame ana ya ko so ya se bo nsam ye si Nyankopon ma mo nya sa aja ma mo nya enze busia Elizato so na pamfo de amowo e ka fa ma me Ohemaa Mercy na interview ko grant e ne nsem a o kan se nyame e na share man ye no e ho e ne de ababasum na so ogidi se so nyame na ka kire no anase e yo no ani suba ne ni ye bi a wo hwe ye no e bi kwa se o hwe bebia wadu abrabo mu no e de na be ma ne be ya ma na adoma chede na nye ma no e ya chede a wonya bi e sika wonya bi e ye ma wa wo awie e de biem na aka nti se ohwe na se aware no e ya ye nhyeso de ama no e bia no okọ ba bi okunu se enko e bia no bia ma na chede bi okunu se enye e bia no peso e bi okunu se da bi na ohwe na se aware ne ya ye nhyeso de ama na ono ampa mu no ngasa aware na ye nhyeso de ama me nti meti me ho chen se oba be twantro e di ahye Nyankopon we nu amafo adwencha wo mo twe me hu se ne wo so wage nsi che se odidi se maami obi se Bible se obi kan nyame na obi nyina ho eno nti all kan asem na nyame na menum yeri ye nyina ho ena wa kan nyame ma na approve na waye wanya wo bu nyame asem kan yeso anase no likotu nyame no nyame grant no order se okokoye no wanya na se wakoha nyame kate afi wakwakoye edi embim ena ye twene srani abasai ma ye hu comment so se nyame ne ma no koye ana eyo no ani supan eno de agya ware no we ne say you na fi we subscribe button so e dey have notification bell no aka ho say na be upload the baby a on sabit me aka e too magic uko Facebook nso a e too magic e ho so ya subscribe na like na wa share wo so e dey have me da asima kra